Reka nongere ngusuhuze we tuba tugenda tubana umunsi ku munsi nkwifuriza amahoro ya Nyagasani akomeze kubana nawe, ibyiza bituruka ku Mana bikomeze kubana nawe. Ubu ngubu hano mbafitiye inkuru tugiye kuba twarebera hamwe, hari biri kuvuga ko M23 yaba iri gutegura igitero gikomeye cyane, yaba igiye kongera gutega FARDC ingabo z'u Burundi ikababirandura ikajugunya hirya cyane. Si ibyo gusa, ibyo turabinyuramo. Mu minsi yashize twari turi kubona ingabo za M23 zigenda ziva mu bice bigiye bitandukanye yari yaragiye ifata. Tugiye kuba twareba se yabigivamo bitewe n'igitutu yari kugenda ishyirwaho na Amerika n'izi ngabo za FARDC zifatanyije n'imitwe igiye itandukanye harimo FDLR, ingabo z'u Burundi na Mai Mai. Yaba ari igitutu zagiye zishyirwaho zikaba zaravuyemo. Ibyo siko bimeze ko twagiye tubona M23 ivuga ko atari igitutu kiri gutuma zigenda ziva mu bice zaragiye zifata. Impamvu ziri gutuma bavamo ari ukubahiriza amwe mu masezerano yari amaze iminsi asinyiwe mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ibyo tugiye kuba tugenda tubinyuramo. Si ibyo gusa, M23 yaje kuba isimbuza abayobozi, bamwe mu bayobozi igenda ibasimbuza ishyiramo abandi bayobozi. Turaza kureba muri bice by'ingenzi mugomba kumenya, tubabwira ati abo bayobozi bimeze bite, bahinduwe, n'ukubera iki bahinduwe, iby'iki gitero M23 bimwe biri kuvuga ko ishobora kuba igiye kugaba igitero iri kubitegura yitonze. Tugiye kuba twabireba. Icyo ngusaba ni ukureba niba warakoze subscribe ubundi ukahakanda, tukajya dukomeza kubana umunsi ku wundi. Muri iyi minsi byaba biri kugenda bivugwa ko M23 AFC M23 ishobora kuba yarinjiriwe n'umwe mu waba uri gusora amakuru ayashyira ubumwe mu buyobozi bwa Tshisekedi. Akaba ariyo mpamvu byaba byateye kuba bahindura ubutegetsi, ariko ntabwo ari uko bimeze. Hari impamvu ikomeye cyane yatumye ubuyobozi buhinduka, cyane ko mu buyobozi bwamaze kuba bwahinduka AFC M23 baje kuba bahinduye ubutasi. Umuyobozi bahinduye umwe mu bayobozi wari umutasi wo muri AFC M23. Uyu mutasi yitwaga Colonel Umani Nzenze, akaba yasimbuwe na Kamasa Ndakize wari umuvugizi wa Twirwaneho. Nkwibutsa ko iyi Twirwaneho nayo yaje kuba yakiyunga na AFC M23 biza kuba byaba biri gukorana. Rero hakaba haje kuba uyu nguyu Kamasa Ndakize, akaba ari we ugiye kuba yaza kuba ayobora ubutasi bwa AFC M23. Ushobora kwibaza ati Umani Nzenze, kuki Colonel Umani Nzenze yaba yakuwe kuri uyu mwanya? Ushobora kwibaza ati se yaba yarari mu bugambanyi cyangwa ibiki? Ndakumenyesha ko byose uri buze kugenda ubisobanukirwa. Uyu Umani Nzenze ni umwe mu bahanga mu bazi gutegura imwe mu mirwano ibera mu gasozi, umuhanga mu gutegura igitero, kugaba ambushi, n'umwe mu bahanga muri ibyo bintu. Akaba ariyo mpamvu yaje kuba akurwa kuri izi nshingano, none akerekezwa ku murongo mo imbere, bakinjira ishyamba, umwanzi bakajya kumukanda agatsinsino bakagakanda. Nibyo ngiye kuba nakubwira muri uwo mwanya, gusobanura ati ku rugamba bimeze bite. Uyu Umani Nzenze yaje kuba yajya kuri front, akajya gufasha bagenzi be, akava mu bintu byo kwicara mu ma office agenda afata amaraporo nagira abandi yagezeho, akavuga ati ngiye ngomba kujya ku rugamba nkagira utuntu nikorera. Nakaba yaje kuba yashyirwa ku rugamba, akaba agiye kuba yayobora urugamba, bakaba batangiye kwinjira amashyamba. Nk'uko byagiye bigenda bivugwa ko M23 yagiye irekura ibice bimwe na bimwe. M23 kuva Rusange na Ruvungi, mu gihe intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuzamura umurego. Amakuru avuga ko abarwanyi ba AFC M23 bavuye muri Rusange berekeza i Ruvungi mu birometero hafi 72 mu majyaruguru ya Uvira, berekeza hafi ya Kamanyura. Kuba bagenda bava mu bice bimwe byateje kwibaza byinshi ku cyerekezo cy'uru rugamba. Hakibazwa ati se biri kuba byaterwa n'iki? M23 biri kugenda bite? Ni ukubera kiri kuba yagenda iva mu bice bimwe na bimwe.
hakaba hakomeje kwibazwa ese AFC M23 iri guhunga igitutu cya FARDC nabo bafatanyije, cyangwa ni uburyo bwo kwisuganya no guhindura umurongo w'intambara ubundi baze bameze neza cyane bivuna umwanzi, dore ko baje kuba bava muri ibi bice. Hakaba hakomeje kwibazwa ese Sange, Ruvungi na Kamanyora bifite akahe gaciro, agahe gaciro ku buryo M23 yaza ari byo igenda yibandaho cyane. Aka gaciro byaba bifite niko ngiye kuba nagenda nkunyuriramo muri make nawe ubashe kuba wagenda usobanukirwa. Sange, Ruvungi na Kamanyura ni uduce two muri teritwari ya Uvira mu kibaya cya Ruzizi, hafi y'imipaka ihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'u Burundi. Uyu murongo ufatwa nk'uw'ingenzi cyane ku ruhande rwa gisirikare n'ubukungu. Impamvu M23 yaba iri kugenda yibanda muri ibi bice, ndakumenyesha ko mu gihe waba ugenzura iyi nzira, waba ugenzura izi nzira twari tugarutseho hejuru, abafite ubushobozi bwo kugenzura ubuhahirane hagati ya Bukavu na Uvira, gukurikirana urujya n'uruza rw'ibikoresho bya gisirikare ndetse no kwimura ingabo mu buryo bwihuse mu gihe hari ikibazo cyaba kibaye gitunguranye muri aka kanya. Kamanyura by'umwihariko ifatwa nk'irembo ryinjira cyangwa risohoka muri Kivu y'Amajyepfo. Ugenzura ako gace abashobora gukurikirana ibikorwa byinshi byo mu kibaya cya Ruzizi no gushyira igitutu ku mihanda minini ikoreshwa n'ingabo zaba ziri gushaka kuba zagenda zijya mu bice bigiye bitandukanye. Bamwe mu bantu benshi bagiye batandukanye niko bari kugenda bibaza ati ese kuki AFC M23 ishobora kuba yavuye muri Sange? Abasesenguzi b'intambara bavuga ko hari impamvu nyinshi zishobora kuba inyuma y'iyi myimukire. Bakavuga ko impamvu ziri inyuma y'iyi myimukire yagiranga AFC M23 harimo kwirinda kugotwa, kuba bagotwa n'abo bahanganye. Mu minsi ishize FARDC, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bakajije ibikorwa mu duce twa Uvira na Ruzizi. AFC M23 ishobora kuba yahisemo kuva muri Sange kugira ngo yirinde kugotwa cyangwa kugabanyirizwa inzira zo kubona ibikoresho n'ubufasha bishobora kuba byabageraho aho baba baherereye ahari hose. Ibi akaba aribyo byaje kuba bituma bavuga ati twaba twimutse kugira tube twakirinda ibyaza kuba byatubuza inzira mu minsi iri imbere. Hari bamwe baba bashobora kubona ibingibi biri kugenda biba, wenda bakavuga ko M23 ko biri kugenda isubira inyuma ari ugutsindwa, ariko ndakumenyesha ko mu ntambara nk'izi ziba zigeze zihanganishije imitwe imwe n'imwe igiye itandukanye, kuba umutwe umwe ushobora kuba wasubira inyuma si uko uri gutsindwa, ahubwo gusubira inyuma aba ari ukugira ube warinda bamwe mu barwanyi bawo bo kuba bagira bakomerekera muri urwo rugamba cyangwa kuba barugwamo, kurinda ibikoresho byabo kuba bishobora kuba byakangirika, kuba bategura indi mirongo y'urugamba neza bakayitegura bitonze kugira nibasubira ku murongo bazi umwanzi bamukubita nta kujijinganya. Ibi ni bimwe rero muri bimwe M23 yaje kuba yakora, ikagenda iva mu bice bimwe na bimwe. Ishobora kuba iri kwitegura kuba yazenguruka aba bashaka kuba aba bari kuyirwanya, ishaka kubazenguruka nk'uko yagiye bikora Goma, ikabazenguruka bose igakubitira hamwe, ubundi ubwabo bakaza kugenda bikuramo. Ni nk'uko muri Uvira naho byagiye bigenda, bagiye basubira inyuma bazenguruka, ubundi baza kuba bagota Uvira kugeza aho abasirikare bose bari muri Uvira bagiye bikuramo bakajya kure, akari nabwo baje kuba bafata Uvira. Nabyo rero biravugwa ko ariyo mibare ishobora kuba yaba M23 yakoresheje, kuko biri kuvugwa ko urusasu rugiye kuvuza ubuhuha muri iyi minsi twitegura ikintu kiza kuba gikomeye cyane. Hari bamwe mu bashobora kubona AFC M23 iri kugenda iva mu duce tumwe na tumwe igatekereza ko yaba yananiwe, ari ukuba yaba yatsinzwe urugamba. Ndagira ngo nkumenyeshe ko M23 itatsinzwe urugamba. Ndagira nkwinjize mu gace k'amayeri AFC M23 ikunda gukoresha. AFC M23 imaze igihe ikoresha uburyo bwo kwimuka vuba no guhindura imirongo y'urugamba. Hari ababona ko kuva muri Sange bishobora kuba uburyo bwo kuyobya FARDC
gukurura ingabo za leta cyangwa gutegura ibitero bishya mu buryo butunguranye. Kuva muri ibi bice yagiye ifata bimwe na bimwe, ni ukugenda ikurura FARDC n'indi mitwe igiye ifatanyije, wenda bakaba bagenda bayisunikira hamwe mu hantu hataba hatuwe n'abantu, noneho kwa kundi FARDC n'indi mitwe igenda ibakurikira ati turi kubakura mu duce, turi kubakura mu duce, akaba aribwo M23 ishobora kuba yabahindukirana ikabakubitiramo hagati, ubundi bakava mu nzira ikaba yakomeza. Iri ni rimwe mu mayeri akunze gukoreshwa mu ntambara zo mu mashyamba no mu misozi, aho umutwe witwaje intwaro ushobora kuva ahantu hamwe ugamije gutuma umwanzi yimura imbaraga ze, ubundi hakabaho igitero ku wundi murongo. Ushobora kwibaza ngo ibi bivuze iki rero? Nk'ubu ngubu mu gihe nka FARDC n'indi mitwe biba bifatanyije mu ntambara, bishobora kubona AFC M23 yavuye muri ibyo bice, bikumva ko yavuyemo, bikanakora n'iperereza bigasanga koko yavuyemo, bigashobora guhita ko bivuga ati tugiye kwimura ibirindiro byacu twari twasize ahantu runaka, ubundi tugende tubyimurire ahangaha AFC M23 yavuye, ku buryo idashobora kuba yagaruka ibe yadutera. Noneho muri cya gihe bya bikoresho bari baragiye babika, baracukuye, baragiye babishyira mu butaka n'ibindi bakabihisha ahantu hagiye hatandukanye, ni handi M23 bishobora kuba yaza ikabaturuka inyuma ikabakubitana cya gikoresho, bimwe mu bikoresho AFC ikabijyana bigakoreshwa n'ingabo zabo, ibindi byagiye byangirika nyine bikaba bitariye agaciro aho, nabo bari bahanganye nabo bakaba babarangirije aho ngaho. Aya namwe mu mayeri AFC M23 ishobora kuba igenda ikoresha ku rugamba. Bamwe rero bakaba bibwira ko ashobora kuba ari ukunanirwa kwayo, bikaba bituma igenda iva mu bice bigiye bitandukanye. Kuva mu bice si uko yananiwe, ahubwo ni uko ari amwe mu mayeri yayo iba igenda ikoresha kugira ikomeze ishyire umwanzi kure cyane. Ndabizi hari bamwe bari buze gufata ko kuva mu bice bimwe na bimwe AFC M23 yari yagiye ifata, hari abari buze kuba bavuga ko kugenda ibivamo ari gutsindwa. Bashobora kugenda bavuga ati ko ari ugutsindwa kwayo, FARDC ishobora kuba yayitsinze, ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko nubwo hari abashobora kubona uku kwimuka nk'intsinzi ya FARDC, amateka y'iyi ntambara agaragaza ko AFC M23 ikunze kuva mu gace runaka igamije kwisuganya, hanyuma ikagaruka ifite imbaraga cyangwa yafunguye undi murongo w'urugamba mushya. Bamwe mu basesenguzi bagakomeza kuvuga ko ariyo mpamvu hakiri kare kuba umwe yavuga ngo yatsinzwe cyangwa undi yatsinze, kuko ibi ni ibyerekana ko urugamba ruri kugenda ruhindura isura nshya, kuko buri wese ashaka kuba yagumana ibice afite kutabivamo, cyangwa undi agashaka kuba yakongera ahubwo ibindi bice akongera ku byo yari afite. Ibi nibyo tugenda tubona akenshi cyane AFC M23 ibigenda iharanira. Muri make AFC M23 kuva muri Sange berekeza Ruvungi no hafi ya Kamanyura bishobora kuba ari ikimenyetso cy'impinduka zikomeye mu rugamba rwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bishoboka kuba ari uburyo bwo kwirinda igitutu cya gisirikare, ariko nanone bikaba igice cy'amayeri akomeye cyane yo gutegura indi ntambwe y'urugamba. Nabibabwiye ko mu gutangira nababwiye ko AFC M23 iri gutegura urugamba rukomeye cyane, akaba ari nayo mpamvu yaba yagize impinduka mu buyobozi, ikaba yafashe babandi bayobozi bari mu nshingano zigiye zinyuranye, babandi bafite ubuhanga mu gutegura ambushi, bafite ubuhanga mu kurwanira mu misozi, mu mashyamba, ahantu nk'aho ngaho, ikabafata ikabashyira kuri front line, ikabashyira imbere ku rugamba, bakagenda bayobora bagenzi babo. Kuba bakoze iki gikorwa ni ibintu nyine byerekana ikindi kintu, hari hagiye kuba hava uruntu, hagiye kuba hakorerwa ikintu gikomeye cyane.
kuko muri iyi minsi yari ishize nko ku itariki 16 twabonye FARDC n'imitwe bafatanyije FDLR Mayi n'igisirikare cy'u Burundi, twagiye tubona bohereza amadoroni muri za Minembwe bakarasa amabombe, bakarasa abaturage, bakarasa amatungo iwana, bakarasa koko twagiye tubabona izo drone zigenda ziza zirimbura muri ubwo buryo. AFC M23 yaravuze ati ntabwo ishobora kwihanganira ibyo bitero. Ubuyobozi abafatanyije kuyobora ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, ntabwo AFC M23 ntabwo ishobora kwihanganira ubwo bushotoranyi ubuyobozi bwa Felix Tshisekedi bukomeza kubashyiraho, mu gihe amahanga akomeje kurebera ntagire ikintu akora. AFC M23 nayo ntizemera ko ibyo ngibyo bikomeza kuba, izafata nayo zinjira ku rugamba ibashe kuba yarinda abaturage bayo, dore ko ari nayo nshingano ifite, ko ari nacyo yiyemeje kuba yarinda aba baturage batuye muri kariya gace bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, aho baba bicwa bazira uko baremye, uko basa, ari byo M23 ibirwanya ahanini cyane. Rero mu gihe byaba bikomeje kugenda gutya, AFC M23 igenda yimuka pole pole, tugomba kwitegura ikintu gikomeye cyane, ko kwimuka muri ubu buce muri izi nzira binyuze gutya twagiye tubona ibyo byagiye bikora mu minsi yagiye iza. Ndagushimiye we dukomeza kubana umunsi ku munsi, ni hano kuri KGE. Icyo ngusaba no gukora subscribe, ubundi ngenda updatinga ibintu nk'ibi, amakuru agiye atandukanye, ni handi uzajya uyasanga hano kuri KGE. Ndagushimiye we tubanye, Imana ikomeze ikumpera umugisha, inakundindire no mu zindi nkuru ziri buze kuba zakurikiriza, tuze kuba twagenda tubana.